Ke a o dumedisa mohi ye motle wena mmamedi ya re mmametseng thutong ya ka jeno ke o amohela ka lebitso le matla la Morena rona Jesu Kriste. Re tswela pele ka thuto ya rona e re nkang e fankgeding ya mareka ka jeko lena ke bua ka sehloho sa bone se tla re Jesu ke mang. Jesu ke mang. Ke batla ke sepheo sa ka sa go ka jeno re ke re tsebe hore na re ka hlalosa Jesu bophelong ba rona ka hore ke mang. Re bala ho mareka kgaolo ya 8 temana 27 ho isa temana ya 30. Kitse ke mareka kgaolo ya 8 temana ya 27 ho isa temana ya 30. Ha re ke re bale. Jesu le barutwa ba hae ba ikela motsaneng wa Sesarea wa Filipi. Ba re ba sa le tseleng, a botsa barutwa ba hae, a re ho bona, batho ba re ke manna. Ba araba ba re ho thwe ke ba bang, o Yohane Mokolobetsi, ba bang ba re o Elia, ba bang ba re o ye mong wa baprofeta. Ya ba o re ho bona, hleka lona le re ke mang? Petros a araba re ho yena, o Kriste, mme a ba laya hore ba ske ba mmolela ho motho ka le a mong. Pala ya lentswe e fella hakana. Morena ya hlonofatse ka Kriste morena rona. Amen. Ke itse karolo ena eo re leng ho yona, re qalang ho yona ka jeno, ke mokgahlelo o re reng kwa bobedi wa efankgedi ya mareka. Mokgahlelo ona o qala ka yona temana ena ya 27 ho ya ho kgaolo ya 10 temana ya 47. Ke mokgahlelo woo jwale Jesu Kriste karolo ena ke yona e thweng ke tsela ya sefapano, ke tsela e isang tlhagisong. Re bona e qala hona mona mme re qeta ho bala teng mona, ke hona moo re qala mokgahlelo wa bobedi e leng tsela ya sefapano. Mona Jesu o tibisa le ho tjhorisa thuto ya hae ka sepheo sa hore a hlomelle barutuwa ba hae bakeng sa mosebetsi o ba tla sala ba o etsa ha yena a se a wane le bona. Taba ena ya ho phekola batho o tla nna e etse, empa ha se moo ditaba tsa hae di leng hona teng. Easter le mesebetsi e meng a tla nna e ruta setjhaba, ha se moo maleng hona teng haholoholo. Mareka mona o batla ho tiisa ho sheba taba ya rona Jesu jwale o hlomella barutuwa ba hae ka tshobotsi e feng hore ba tle ba ntshetse pele mosebetsi wa hae wa boapostola. Jwale ha re shebe dintlha tse kgolo tse re di bonang mona, seo Jesu a se etsang ke re o tibisa thuto ya hae ho barutuwa. Ke taba pele, o tibisa thuto ya hae ho barutuwa, o fokotsa tshebetso ya hae ho matshwele. Taba bobedi, o ruta ka hore hantlentle yena ke mang, ke hore barutuwa ba hae ba tsebe hantlentle seo Jesu a leng sona na ke mang. Taba boraro, ka mokgwa o kgethehileng ba ruta ka lefu la hae. Ntho tseo tse tharo tseo re tla di fumana mona. Kitse ya pele, o tibisa thuto ya hae ho barutuwa ba hae, o fokotsa tshebetso ya hae ho letshwele. Taba bobedi, o ruta ka hore hantlentle yena ke mang. Ke mang hantlentle Jesu? Taba boraro, jwale o ka mokgwa o kgethehileng o ruta ka lefu la hae. Palong ena ya rona e seng re bontsha Jesu mmoho le barutuwa ba hae ba nkileng tsela, ba se ba nkile tsela e yang ka leboya ho ya ho sebakeng sa puso ya Tiberias, Sesare e leng Sesare Filipi. Tikolo eo e ne hahilwe ke Herota e moholo, e leng Herota Filipi, moholwane wa Herota Antipas. Barutuwa bana ba hae ba ne ba ya ba sikile le lewatle la Galilea, mme tseleng ba ne ba tsamaya ba buisana. Ke ha morena Jesu a tla ba botsa potso hore na hantlentle ba mo tsebana, hantlentle batho ba re ke mang. Ha re shebeng ya thuto ena ka moo e leng ka teng. Temana 27, batho ba re ke mang na?
ke temana 27. Barutwa ba boletse ka moo batho ba buang ka teng ka Jesu. Ba bang ba re ha ntse ba araba ba re, ba bang ba re batho ba bua ka wena ba re o Johane Mokolobetsi. Ba re mme Johane Mokolobetsi ho tlamehile be jwale bonahala a tsuhile, o tswile bafung ba hae mme o tlile ka sepheo sena seo a leng sona. Ba bang bona ba tlile ba re Elia ke Elia eno, Sesare e leng Sesare Filipi. Tukulo eo e ne hahilwe ke Herota e moholo, e leng Herota Filipi moholwane wa Herota Antipas. Barutwa bana ba hae ba ne ba ya ba sikile lewatle la Galilea, mme tseleng ba ne ntse ba tsamaya ba buisana ke ha Morena Jesu a tla ba botsa potso hore na hantlentle ba mo tsebana, hantlentle batho ba re ke mang. Ha re shebeng ya thuto ena he ka moo e leng ka teng. Temana 27. Batho ba re ke mang na? Ke temana 27. Barutwa ba boletse ka moo batho ba buang ka teng ka Jesu. Ba bang ba re ha ntse ba araba ba re, ba bang ba re batho ba bua ka wena ba re o Johane Mokolobetsi. Ba re mme Johane Mokolobetsi ho tlamehile be jwale bonahala a tsuhile, o tswile bafung ba hae mme o tlile ka sepheo sena seo a leng sona. Ba bang bona ba tlile ba re Elia ke Elia eno, ke Elia. Ba re Jesu o Elia hobane bana ba hopola mantswe a moprofeta Malakia mo a kileng a re mane ho kgaolo ya 4 temana ya 5 temana kgaolo ya 4 temana ya 5 mo a neng a re bonang ke a le romella moprofeta Elia ho eso tle letsatsi la Jehova le ho le tshabehang. Bana ba re nako yana ya modimo a nang a bua ka yona ke yona ena. Barutwa ba nna ba tswela pele hore ba hlalosetse Jesu hore na batho ba bang ba re ke mang. Ba bang ba re batho ba bang ba re o ye mong wa ba profeta. Ha re eng hetmane ya 29 ya ba hore ho bona hleka lona le re ke mang. Ruri ena ke potso ya bohlokwa ho batho ba dumetseng, ba bileng ba ntseng ba tsamaya le Jesu. Hono ho tshwanela hore ba arabele hantlentle hore na Jesu ke mang. Na Jesu ke mang? Lona le re ke mang na? Na Jesu ke mang? Na ke e mong wa batho ba etsang mehlolo mo metseng ya bona fela na? Na ke motho ya qhekellang batho ka ho ba thetsa a ba bolella hore o fodisitse batho? Kapa hantlentle Jesu ke mang? Ke mang Jesu ho bona? Ke mang Jesu ho bona? Hobane batho ba bolela ka hona le ka hona ha ba bua ka Jesu. Ho bona barutiwa Jesu ke mang? Na ke Modimo ya teng ya bileng a phelang? Hantlentle Jesu ke mang? Ena potso e neng e na le e neng e ya ho barutiwa ba Morena Jesu. Ke potso e tlang ho rona le rona ka jeno hore na rona re na Jesu ke mang bophelong ba rona. Re ke ra qoba taba ena, potso ena eo Jesu a e butseng mona ya ba le rona ha re arabe hona Jesu hantlentle ke mang ho wena. Jesu ke mang ho wena le lapeng leo la hao. Jesu ke mang ho wena o le moruti. Jesu ke mang o le mmoledi. Jesu ke mang o le moreri. Jesu ke mang o le moevangeledi. Jesu ke mang ho wena o le momamedi wa thuto ena. Mona Jesu o batla maikutlo a bona. Potso ena e ya motho ka moo, ke potso ya motho ka moo hore na motho yena o reng kae ka Jesu. Jesu o nang ka mokgwa ona e le mokgwa o mong wa hae wa tsamaiso ya thuto eo ho tshwanela hore barutwa ba ithute ho yo kana hore ba tsebe hore na ba ka hlalosa hore na Jesu ke mang ka bo bona. Mme thuto eo a ba rutileng yona nako e telele e sala tsamaya le bona selemo tse 3. Nna ba ithutile hore
ha ntse ba tsamaya le yena ba ntse ba ithuta gona Jesu ke mang. Ke nngwe ya ntho e neng le ya bohlokwa eo bana ba tshwanetse gore ba tle ka yone mono gore ba bolele gona Jesu ke mang. Jwalo ka batho ba phetseng le yena dilemo tse tharo tsena ba ithutile gore Jesu ke mang. Nna ba ka bolella lefatshe gona Jesu ke mang. Ho a lokela hore ka nako ena ba ke ba bue phatlalatsa ho no hlokala ba bue ka phatlalatsa gona Jesu ke mang. Wa bona wena mmuhi thutong ena, wena moruti ya mametseng thuto ena, wena momamedi le mobui wa thuto ena, hore re ka bua hore Jesu ke mang ha re mametse, ha re le mohlomong ka tshebeletsong ya kereke, ebe jwale ho thwe ha ke re bineng tumelo ya baapostolo, ebe re fihlela mane moo ho thweng ke dumela ho Jesu Kreste wa Modimo a nnotshi le Jesu Kreste morena wa rona. Ebe motho o nka fela taba eno, ha nke hantle hore na ke hle ke ithuta hore na Jesu ke mang. E mong motho o tla bolela ka Jesu Kreste ka nako e re kenang tshebeletsong ya khumamelo ka kerekeng. Ebe motho eno ha nke hantle botebo ba taba ena hore na hantle Jesu ke mokhumamelang hantle ke mang, ke re ke mang bophelong ba ka. O tshwanetse hore motho a kgona hore a hlalose ka boyena le ka mantswe a hore Jesu ke mang. Motho o lokela hore ka boyena a etse qeto ka seo a se dumelang. Hona ho etsetswa hore ha ho se ho hlaha ditlhekefetso, ha o so hlaha mathata, di ba teng ka pele ho motho a se a re yena o thetsitswe ke batho ba itseng bana ba ntse ba bua le yena. O lokela hore a ikemele ka boyena tumelo eo e behileng ho Jesu Kreste ka sebele sa hae. O behile tumelo ya hao ho Jesu Kreste ka mabaka afeng. Ba tshwanetse hore motho a tiye, a eme, a se ka iswa kwana le kwana ke meya efe kapa efe. Ha re ntemaneng yona ena moo Jesu Kreste jwale a re moo Petrus a arabang Jesu a re, Petrus a re ho yena o Kreste. Ke Petrus a re ho yena o Kreste. Ha esale ngwaneso ya ratehang, ba Jute ba emetse ho tla ho Kreste eo e leng Mesia ka puo ya bona ya Seheberu, eo a neng a tla a fihle a tlo ba lokolla e le setjhaba sa Modimo, e leng Israel, a e lokolle pusong ya mebuso e meng. Bana ba nahana hore Jesu Kreste ehlile o tla tshwanela a fihle ka tshobotsi yona eno. Petrus ha mmona, ha ithuta yena hore ehlile o Kreste, Petrus tumelo ya hae e mmeha tsietsing, mme ya hore a ka tiisa jwang, e mmeha tsietsing ya hore a ka tiisa jwang sena sa se bolelang, hobane se keke sa tshwana le ha tiisa hore ka nnete sena sona o se tiisa jwang, hobane ke ka se tiisa jwalo ka ha ka tiisa hore Andreas ke ngwanabo. O itisa jwang hore ke Mesia. Taba ena ya hore ke Kreste e mmetsitseng, hobane mokgwa a tshwantseng hore a tiise taba ya hore ke Jesu, ke Kreste, e tla fapana le yona ona wa hore eno ke ngwanabo hobane ke ngwana ntate wa hae le mme wa hae. Kreste ehlile ho dumela ho bolela Jesu Kreste le morena ho mang kapa mang ho mmeha boemong, motho e mong le mong ho mmeha boemong bo e mmehang tsietsing. Taba ena ha re ke Kreste e tla ho boemong ba hore jwale e tla mo hlahisetsa dipotso tse ngata, mme empa le ha hore jwalo Petrus o nkile kgato ya pele. Re a mo lebohela, o nkile kgato ya pele tseleng ya tumelo. Ho tshwanetse hore re mmone Jesu, re mmone Kreste le haiba re sitwa mo hlalosa hantle, fela re kgona ho bolela
o Kreste mora wa Modimo o Kreste enwe le haeba re sitwa ho mo hlalosa hantle eno ke kgato ya pele tumelong barutwa ba ne ba kena mohatong wa pele ba ne ba sa tsebe hore mohato wa bobedi o sa le teng jwalo ka ha le jwalo o ne sa tsebe mohato wa bobedi o sa le teng e leng jwale Jesu e se Mesia fela empa ebe jwale ke mora wa Modimo ka sebele mahareng a bona o ke mohato wa bobedi wa tumelo. Mohato wa pele ke hore mmolele Jesu ke mang o Kreste, mme o tloha moo o tsebe hore ke mora wa Modimo ya phelang mme ke morena wa rona. Ho jwalo re entse hantle ngwaneso, re entse hantle ha re dumela ho Jesu mme ra ba ra mo latela ha re tshepahala re ikokobetsa Modimo o tla tswela pele hore jwale a re senolele ka botlalo seo a leng sona ka Jesu mora wa hae, mme re tla phela. Ha motho a bala ho Matthew kgalo ya 16 temana ya 18, Jesu wa raba Petrus ka mantswe a neng a re o Petrus, mme ka hodima lejwe leo ke tla haha kereke ya ka, mme dikgoba tsa nqalo ya bafu di keke tsa ba tsa ihlola. Ke itse ke Matthew kgalo ya 16 temana ya 18. Hore Jesu a bue ka lejwe mona o ne a bolela boiphatlalatso boo ba Petrus, boiphatlalatso boo ba hore Jesu o Kreste mora wa Modimo ke motheo o matla o Jesu a tswelang pele ho haha kereke ya hae ka hona hodima lefatshe. O na bolela hore o kene motheong wa bohlokwa motheo ona o wa boiphatlalatso hore o Kreste ke hona moo ho qalehang kereke. Taba bobedi a buang ka yona ke mona ke hore hape e ka hlaloswa ka hore wena Petrus ka lebaka la ho fumana taba ya hore ke mang, wena ka sebele sa hao o tsebang hantle, o fumaneng hantle hore na ke mang, tseba ke tla haha kereke ya ka hodima tsebo eo ya hore Kreste ke mora wa Modimo. Tsebo eo o nang le yona ke yona eo ke tla haha kereke ya ka hodima yona. Ha re yen temaneng ya 30 mme a ba laya hore ba seke ba mmolela ho motho le a mong. Ka ho ba laya ka tshobetsi ena o na sa bolele hore Petrus o fositse ka tsela efe kapa efe, empa seo a se bolelang e ne le hore batle ba iphumanele bohle, ba fumane monyetla wa iphumanela jwalo ka Petrus le yena a kgonne ho iphumanela. A iphumanela sena seo Petrus a seng a se fumanele hore batle ba hole, batle ba phele. Mme ngwaneso ke rata hore thuto ena ya rona e tle e felle mona. Ke thuto ya pele ka morao mokgahlelong wa bobedi e ke reng ke tsela ya sefapano. Ke thuto ya pele mokgahlelong o ke reng ke qala tsela ya sefapano. Morena be le wena thuto ena rona e mokgahlelong e ka ke boletse ke mokgahlelong ya bobedi, empa yona ke thuto ya rona ya 57. Kgotso ya morena e be le wena. Nka thabela ha o ka wa etsa subscribe mo channeleng ya rona, mme kgotso ya morena e be le wena. Ha re rapele ntate wa rona ya mahodimo ho a lokeleha hore re tsebe le ho hlalohanya hore na Jesu o hlahella jwang hara maphelo a rona. Mme re o leboha Jesu hobane ke ka tshenolo le tshenolelo re tsebang hore na o mang. Mme morena Modimo e ba le mong le mong ya mametseng thuto ena, mme ntate mo fe matla hao. Re leboha ntate, tsena re di beha ho wena ka hlompho ka lebaka la Kriste mmoloki ya maphelo a rona kaofela. Amen. Kgotso ya morena e be le wena ngwaneso. Kgotso.